Braćo i poštovane sestre, pripala mi je čast da vas u ime Bošnjačke nacionalne fondacije poselamim i da vam poželim dobrodošlicu. Moje ime je Hako Duljević i jedan sam od osnivača Bošnjačke nacionalne fondacije i njen prvi predsjednik. Kao što znate, Bošnjačka nacionalna fondacija skoro svake sedmice organizira javne rasprave, tribine i to predvodi ili da kažem organizira na najbolji mogući način naš uvaženi Fatmir Alispahić. Ovo je tek u osnivanju i mnogi još uvijek nisu saznali, nisu informisani o ovim tribinama i mi se nadamo kako budu tekle jedna za drugom da će se ovo proširivati. Naš cilj jeste bio i ostao da damo priliku, da damo šansu da na jedan organiziran način ljudi na jednoj adresi mogu doći i slobodno progovoriti o svojom glavom, svojim rječnikom, bez straha da budu ignorisani, kako se to inače zna desiti na današnje vrijeme, danas u Bosni, jer nam je takav, narodski rečeno, takav nam je grah zapao u Bosni. Iz više razloga postoji jedan takozvani grč koji ljudima skoro pa ne daje priliku da kažu ili da iskažu svoje mišljenje, iako postoje brojne teme koje tište naš narod. Dakle, postoje brojne teme koje uistinu tište naš narod. Istinite su, a nijedna institucija neće da stane iza tih tema, da organizira raspravu na tu temu ili da da podršku barem pojedincima koji žele da kažu istinu. Ne znam kako, ali vjerovatno duži vremenski period se vrši presija nad našim narodom i očito je da postoji velika doza straha u našem narodu, da ljudi prosto nisu više slobodni da kažu ono što zaista žele i misle. Za odabir tema naša sugestija je bila da to budu teme koje su istinite, tiču se našeg naroda, a ne smije niko drugi da ih tretira. Dakle, ono što smiju drugi, to nije tema našeg interesovanja, već isključivo teme koje ne smiju drugi da tretiraju. Naš uvaženi magistar Fatmir je inače poznat široj javnosti kao čovjek koji nema dlake na jeziku, koji onako originalno i britko, jasno zna progovoriti. Dakle, ne tražimo, niko od njega nije tražio da preuveličava neku stvar, niti da smanjuje, već da povede kolo, narodski rečeno, i da svi mi ovdje progovorimo o ovim ključnim temama. Ono što je sigurno, ono u šta nema sumnje, je to da je naš narod porobljen. Naš je narod okupiran. Mi se možemo sebi govoriti po ćejifu, po volji, pa ako hoćete i lagati sebe, ali naš narod je okupiran. Nama je oduzet možda i 70 ili 80% životnog prostora. Bošnjački narod je danas sveden na neke, po meni, na neke 3 enklave. Jedna je Krajina, druga je ovaj potez od Tuzle do Mostara i treći onaj u Sandžaku. Nijedna od te 3 enklave nemaju fizički kontakt, dakle podijeljene su, potpuno su podijeljene i postoji jedan otet prostor. Nama su oteli 2/3 Hercegovine, to znamo, nama su, vidjeli ste u zadnjoj agresiji, očistili su polovinu Bosne, dakle pomeli su Bošnjake sa svog životnog prostora, ranili su teško Krajinu i dan danas dave Sandžak. Znamo svi da je Srbija i Crna Gora su, evo konkretno u Sandžaku, na crno. Govorim javno da je Srbija u Crnoj Gori okupator i da je Crna Gora u Sandžaku, da je Srbija u Sandžaku okupator i da je Crna Gora u Sandžaku okupator. To potkivam činjenicom da ne postoji ni jedan pravni dokument, međunarodno valjan
pravni dokument koji taj prostor daje na korištenje Srbiji i Crnoj Gori. To znači oni su tu na crno. Ali potpuno na crno. Imamo današnju temu o kojoj će govoriti Fatmir, ne bih da otvaram prije njega, ali vidjeli ste u naslovu kako ukinuti Republiku Srpsku, pa ja vjerujem da ćete svi vi uzeti učešće i dati doprinos da ova današnja tribina prođe u najboljem redu i da, ako Bog da, poluči neke rezultate. Ovo sada dajem riječ našem Fatmiru. Bujru. Hvala. Hake Duljević, selam aleikum. Mi danas otvaramo treću sesiju u okviru serije javnih rasprava koje organizira Bošnjačka nacionalna fondacija pod nazivom Kako ukinuti Republiku Srpsku. Prva je, kao što znate, bila Bošnjaci pod velikosrpskom okupacijom, druga je bila prije 7 dana pod naslovom Da li su Bošnjaci sigurni u Dejtonskom miru, i evo još jedne teme koja živi tu pored nas, a za koju bošnjačko društvo i dejtonsko društvo i bosansko-hercegovačko društvo nema snage s njome da se suoči i da se ta pitanja otvori. Na kraju mi postavljamo pitanja, neprijatna pitanja, mi nudimo i neke odgovore i bez obzira na ignoranciju dejtonskog društva i sarajevskih medija prema ovome što radimo, ta pitanja sa tom ignorancijom neće biti smaknuta. Ona su tu i mi ćemo na njih naravno podsjećati i u buduće. Moram kazati, zahvaljujući Bošnjačkoj nacionalnoj fondaciji Haki Duljeviću, evo mi smo dobili jedan prostor gdje možemo otvoreno o ovome razgovarati. Bošnjaci, bez obzira na sve ovo što im se dešava, žive u nekom čudnom vremenu ili vakumu šutnje, nametnutog straha, nemanja snage da se suočimo s nečim što nas činjenično okružuje, kao što je ono što smo govorili da su bezbjednosne i sigurnosne instance predate u ruke onima koji su nas do jučer ubijali, a koji danas vrše represiju nad Bošnjacima i koji evo upravo u protekloj hefti najavljuju preventivna hapšenja. Pa pazite, preventivno su hapšeni bili svi logoraši, oni koji su bili u Trnopolju, u Sušici, u Keratermu, svi su oni preventivno hapšeni kao takozvani islamski fundamentalisti. I za naš narod preventivno hapšenje ima odmah pred sobom sliku logoraša u Trnopolju. Dakle, tu su pitanja na koja ovo društvo nema snage da odgovori, da se s njima suoči, ali evo Bošnjačka nacionalna fondacija ima nijet da i u narednom periodu otvaramo ovakve teme, da o njima razgovaramo, kao što je, kažem, ova tema koja se tiče imperativa ukidanja Republike Srpske, jer ono što smo kazali i prošli put, Republika Srpska 1995. nije imala isti pravni status kakvog ima danas nakon presude Svjetskog suda 2007. godine i nakon 6 presuda pred Haškim tribunalom za genocid, što znači stvari se bitno mijenjaju i stvari bitno nas obavezuju na akciju ka ukidanju onoga što je nastalo na genocidu, a što zapravo i dalje nastavlja politiku genocida. Jer represije nad bošnjačkim povratnicima, priječenje prava bošnjačkoj djeci da imaju nacionalnu grupu predmeta, sve je to politika genocida, što znači ne može nas niko ubijediti, ni OHR, ni američka ambasada, ni zapadno-diplomatska konzularna predstavništva i tako dalje, da je moguće demokratski i humanistički standardizirati poredak koji je nastao na genocidu i koji i dalje isijava politiku genocida. Prema tome, danas evo govorimo o čitavom nizu pitanja, vi ste dobili ove uvodne materijale, svaka rasprava ima jedan niz pitanja koja mogu biti orijentir u raspravi. Ovaj put danas ćemo imati dvojicu uvodničara, kasnije ćemo otvoriti temu za raspravu. Po 15 minuta će govoriti Sven Rustenpašić i Musadik Borogovac, koji su, moram to reći, proteklih godina mnogo pisali upravo na ovu temu, na temu nužnosti ukidanja Republike Srpske. Dame i gospodo, cijenjeni suborci, branitelji Republike Bosne i Hercegovine, pogotovo vi koji ste to i do dan danas ostali, pozdravljam vas iz ovoga lijepoga ambijenta naše Bošnjačke nacionalne fondacije koja je domaćin ovom skupu. Zahvaljujem organizatoru magistru Fatmiru Alspahiću za poziv
I danas 30. maja 2015. javljam vas se iz Sarajeva na ovu temu kako ukinuti Republiku Srpsku. Prije svega, iznad svega, želim početi sa jednom optimističnom, mogu reći temeljnom i duboko istinitom konstatacijom koja je zametena pod sečiju zadnjih 8 godina u Sarajevu, nažalost, a to je da smo mi u procesu kojeg je vodila Republika Bosna i Hercegovina protiv Savezne Republike Jugoslavije u zagradi Srbije i Crne Gore, to je formalno ime za krnju Jugoslaviju, pa ću je od sada zvat krnja Jugoslavija, da smo mi na tom procesu na internacionalnom sudu prava u Den Hagu, koji je organ, vrhovni sudski organ organizacije Ujedinjenih nacija, pobijedili. Mi smo izvojevali veliku, ogromnu pobjedu 26. februara 2007. godine unatoč ogromnim teškoćama i ogromnoj borbi u kojoj sam, eto, da ne budem neskroman, od 1992. i ja učestvovao na svoj način. Mogu vam reći sljedeće. Od 2007. do danas u Sarajevu se medijski sustavno sprovodi manipulacija i laž, prije svega ni ne spominju tu presudu. To je zavjera šutnje. Ali kad baš moraju, onda kažu da smo je izgubili. To važi i za medije, ove kontrolirane, a to važi, nažalost, i za predstavnike bošnjačkog naroda u vladajućim političkim strukturama na vlasti u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Naš advokat Van den Bissen, izvanredan advokat iz Holandije, je rekao u svom govoru nakon što je izrečena presuda da trebamo pročitati, ona ima par stotina tačaka ta presuda, i trebalo je ovdje u Sarajevu 1 do 2 godine dana da to sa engleskog prevedu na bosanski i ne znamo ni gdje je ta skripta ili knjiga prevoda, ako su je uopšte izdali. Rekao je da pažljivo pročitamo i da tu ima ono što se kaže mesa, iz kojega se vidi pravnog kvaliteta da smo mi ostvarili jednu veliku pobjedu. Pobjeda nije kompletna jer je cijelo vrijeme bacano dosta prašine na taj cijeli proces. Nije bila vlast bošnjačka kooperativna sa svim, tako da se desilo da je Srbija, Republika Srbija kao nasljednica krnje Jugoslavije pobjegla sa udice, ali nije tačno da ni ona nije presuđena. Naravno, Republika Crna Gora se totalno oslobodila, ona je totalno amnestirana i nalazimo se u jednom smiješnom, tragikomičnom scenariju gdje Crna Gora može kazati danas, sutra, da nema nikakve veze sa Bosnom i Hercegovinom, da ni mrava nije zgazila. Mislim, kad se čitaju pravni papiri. Ali eto, kako jeste, tako jeste. Srbija je preuzela tu odgovornost. Srbiji je presuđeno da nije spriječila genocid, a kad nekome presudite da niste nešto spriječili, i to je krivica. Nije joj presuđeno da je počinila genocid. To je gubitak naš. Za taj gubitak krivim Sulejmana Tihića i njegovu SDA i Harisa Silajđića i njegovu stranku za BiH, jer sam bio godinama u borbi da se taj gubitak ne ostvari, ali nažalost tu borbu sam i ja i moji suborci koji smo suradnici profesora doktora Francisa Boyla izgubili. Boyle je dolazio, ljudi iz Amerike, Bošnjaci su poslali Boyla 2005. u Sarajevo, koji je ponudio Tihiću da se ponovo vrati u tim, da mu da veće ovlaštenje, veću autorizaciju, međutim to se nije desilo. Elemnej se. Gdje smo mi to stvarno pobjedili? Pa pobjedili smo ovdje gdje je jedino bitno za Republiku Bosnu i Hercegovinu. Prije svega da objasnim zašto kažem Republiku. Zato što i dan danas u gruntu, u katastru Ujedinjenih nacija u Njujorku, zapisana Republika Bosna i Hercegovina, jer je ona u Dejtonu, zahvaljujući internacionalnom pravu koje ne smije biti totalno prekršeno, samo suspendirana kao igrač u nogometu kad ga stave na klupu za 3 utakmice. Da bi se vidjelo šta će donijeti Dejtonski proces koji je upisan u Dejtonskom ugovoru kao aneks 4 i ostali aneksi naravno, aneks 4, a to je ustav koji je donio Republiku Srpsku. Republika Srpska je stvorena u Dejtonu, nije u januaru 1992. kao što lažno tvrde. To je već poznato. Dakle, kada uzmemo da je
Republika Bosna i Hercegovina suspendirana, onda se pitamo pa šta je posrijedi? Pa posrijedi je Dejtonski proces koji traje evo 20 godina u kojeg li cinizma, kojeg li jada i bijede, predstavnici same žrtve genocida bošnjačkog naroda kroz svoje političke partije i kroz svoju vlast u dejtonskim parlamentima daju papire, dokumente iz godine u godini Republici Srpskoj, tako da je njoj ostalo možda samo još da državnu imovinu sredi, još možda 2-3 teme, ostalo je dobila. Dobila je čak i državljanstvo Republike Srpske i tako dalje. Prema tome, postavlja se, da se vratimo na temu Republike Srpske, kao paradržava. Ona je u više rezolucija Ujedinjenih nacija 92. i Srbija, odnosno Krnja Jugoslavija, već imenovana kao agresor, jer prema jednoj državi se cijeli svijet ne postavi tako da uvodi sankcije tek tako što je neko ne voli. To je urađeno sa razlogom, a razlog je što je izvršila agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Gdje je naš dobitak u presudi Svjetskog suda? Pa da se prvo objasni, Ujedinjene nacije imaju svoj vrhovni sudski organ koji se zove International Court of Justice ili na našem Internacionalni sud prava, a popularno je poznat kao World Court ili Svjetski sud, pa ću ja zvat Svjetski sud nadalje, radi skraćivanja. Dakle, Svjetski sud je donio presudu nakon što je trajalo to suđenje u kojem Sulejman Tihić nije dozvolio ni jednog jedinog Bošnjaka i Bošnjakinju da izađu kao svjedoci genocida. Tamo je trebalo proći 50 do 100 ljudi od Prijedora, preko Srebrenice, preko Sarajeva, preko Brčkog, do ne znam se gdje, kojeg grada, jer je u cijeloj Bosni i Hercegovini obavljen genocid i on se i danas obavlja, jer definicija genocida ima više tačaka. Nijedan svjedok nije izašao, a mi vidimo procesi Šešelju na tribunalu, jednom drugom sudu, koji je ad hoc sud samo za bivšu Jugoslaviju, samo za određeni prostor, samo za određeno vrijeme i samo za individue, pojedince. A Svjetski sud, također u Hagu, to ovdje brkaju, je sud samo za države. Nama je važan sud za države, a ovaj za pojedince važan je kao ono što Amerikanci zovu corroborative evidence, a to je dodatni dokazi, a to je ovih 5-6 slučajeva koje je Fatmir spominjao. Dakle, Svjetski sud je presudio da je paradržavna tvorevina Republika Srpska preko svoje, naravno, policije i vojske, oni su oružane snage, te formacije, te paradržave, počinio genocid u općini Srebrenica. Mi znamo da općina Srebrenica nije jedino mjesto gdje je genocid počinjen, ali sa pravne tačke gledišta to je sasvim dovoljno. Pazite, sasvim dovoljno da se kaže da je u Bosni i Hercegovini počinjen genocid od strane Republike Srpske. Zašto je to dovoljno? Pa zato što se prije svega u općinu Srebrenica slilo dosta ljudi iz cijelog Podrinja u zbjegovima, pobjeglo ispod noža i oni su pobijeni, nisu to samo Srebreničani. Druga stvar, ne postoji općinski genocid. Genocid je genocid. Isto tako u Drugom svjetskom ratu logor Auschwitz, Dachau, Treblinka nisu bili 1000 kvadratnih kilometara. Logor je bio možda 1-2 kvadratna kilometra. Možda bi Srebrenica sve te logore na svojoj općinskoj površini sadržala. Broj žrtava u genocidu konkretni nije toliko bitan. Važno je da se ustanovi svrha, prilika, namjera. A genocid je zločin struktura. Znači, pojedinac ne može počiniti genocid, jer je to previše veliki zločin, to je zločin struktura. A struktura se zove država. Dakle, država ili paradržava, oba dvoje. Država je naravno Savezna Republika Jugoslavija, ona je, kao što sam rekao, skinuta sa udice, ali paradržava Republika Srpska je počinila genocid. Naravno, mi imamo Vanden Bisena, koji je bio svezani ruku, nije mogao više postići. Ali postigao je toliko i nakon presude u februaru 2007. rekao je, vi imate dovoljno ovdje da ukinete Republiku Srpsku. Ja se apsolutno slažem s time. Naš prijatelj, naš prvi advokat koji je 1993. sastavio tužbu, profesor dr. Francis Boyle, se slaže sa time. Tužba je tako formulirana da je mogla mnogo više postići i poslije te tužbe trebao je ići proces za naknadu štete, za obeštećenje.
gdje je proračunato da je 50 milijardi dolara trebala Savezna Republika Jugoslavija, odnosno njena nasljednica Republika Srbija, platiti. Naravno da oni nemaju novaca, ali nije važno, nek nam duguju. Neka duguju 50 milijardi dolara, pa makar u razdiobi novca Jugoslavije da se mi ne cinkamo sa Srbijom ko će šta dobiti, da je sve naše. Naravno to dolazi i isplata šehidima, poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine, njihovim porodicama, svih vjera, svih narodnosti. I na koncu konaca neka isplate 10%, to je 5 milijardi dolara. Nije za odbaciti. To je odbačeno jer je sa bošnjačke strane rečeno da bi to proizvelo smutnje u Srbiji, teškoće, pa su se eto tako naši bošnjački predstavnici na sirotu u Srbiju počinitelja genocida sažalili i skinuli su je sudice da nam ne plati ni marke za sve zlo što su uradili, a zna se da je Sjedinjene Američke Države da su Panami platili tako negdje oko 50 milijardi dolara, ja mislim koliko se sjećam, za invaziju i štetu koju su napravili možda u par mjeseci. Naravno, kada imamo tu presudu, mi se pitamo šta ćemo sa tom presudom. Pa prvo, naši su je u prah i pepeo samljeli i rekli su da smo je izgubili. Nismo. Izgubili smo presudu u onom smislu gdje nismo Republiku Srbiju do kraja, ali i ona nije prošla neoštećeno, a Republika Srpska je totalno oštećena. E sad, pošto mi znamo da je Republika Srpska nastala na osnovu Dejtonskog ugovora, aneksa 4, mi se pitamo što je to da mi od presude dođemo do ugovora i da kažemo nije moguće da postoji država koja je počinila genocid. Pa to se zove Bečka konvencija o pravu ugovora Ujedinjenih nacija iz 1969. Naravno zove se Bečka jer je napisana, zadnja konferencija je bila u Beču. Ona u stvari se zove Vienna Convention on the Law of Treaties, to je formalni naziv da ne bude greške u prevodu. Ona kaže kako neke države međusobno spajaju sebe u ugovornu obavezu. Dakle, kako sklapaju razne države ugovor. Ugovor u Dejtonu su potpisale i u Parizu sredinom decembra su potpisale 3 države. Nije ugovor dejtonski potpisala ni Amerika, ni Velika Britanija, ni Njemačka, ni Rusija. Potpisali su predstavnici Republike Hrvatske, Savezne Republike Jugoslavije i Republike BiH. Amerikanci su tu bili samo svjedoci, u najboljem slučaju posrednici. Uglavnom to su ljudi kao kumovi na svadbi, vidjeli su taj čovjek se zove tako, bio je tu, ta žena se zove tako. Oni su samo posvjedočili da su 3 predsjednika potpisala ugovor. Dakle, to nije ugovor stranaca, to je ugovor 3 države i njihovih predstavnika. Prema Bečkoj konvenciji o ugovorima važi nešto što je meni jako važno i što je nama jako važno za opstanak Republike Bosne i Hercegovine, koja je jedna i jedina matična domovina, a domovina matična je jedna i jedina bošnjačkom narodu i bez koje bošnjački narod klizi polako, ali sigurno u propast. Činjenica je sljedeća, da Bečka konvencija ima prvu polovinu ili prvu trećinu svog sadržaja, nekih 40 tačaka koji kažu kako se razne države odnose kad sklapaju ugovor. Međutim, postoji tačka koja kaže, dio 5, koja kaže ništavnost, prestanak i suspenzija primjene ugovora ili ukidanje ugovora, a ima odjeljak 2, ništavnost ugovora. Pa da ja ne idem kroz nešto što bi profesionalni pravnici trebali rastaboriti. Ja sam diplomirani inženjer elektrotehnike, stručnjak za medije i strateški analitičar, silom prilika zadnjih 25 godina uslijed agresije na Republiku BiH. Ali evo pravnicima dovoljno ono što se kaže materijala da se slobodno pozabave i da na ovom što predstavlja, evo vama ću pokazati, na ovom listu papira, da je malo gušte štampano i manji font, mi bismo imali, ovo je sve što je potrebno da se ukine Republika Srpska. Evo, ovdje je napisano. U Bečkoj konvenciji. Tu imamo tačke sljedeće. Tačku 46, zatim imamo koja kaže odredbe unutrašnjeg prava o nadležnosti za sklapanje ugovora. Niko nije smio ni pregovarati, a kamoli potpisati nešto što ukida, čak i mijenja, a kamoli ukida Ustav Republike BiH. To je u Ustavu tačka
član 154 i 155. Niko ne smije potpisati kapitulaciju. Znači već sama procedura, a što je još interesantnije i važnije, Ujedinjene nacije, u povelji Ujedinjenih nacija i u pridruženim zakonima i konvencijama i pravilima zabranjuju da se uopće diskutira ustavni poredak jedne države članice. A kamoli... 17 minuta ste proveli već. Dobro, evo samo da zaključim. Molim vas, ovo je bitno je. Zabranjeno je da se mijenjaju ustavi, zabranjeno je da se dira ustav, prema tome Dayton i promjena ustava Republike BiH po internacionalnom pravu, po povelji UN nikad se nije trebalo dogoditi. Zatim tačka, da ne idem dakle po tačkama, pošto me Fatmir upozorio na vrijeme, imamo tačku 52, 53, zatim 60, 62 i 72, ja mislim. 71. Molim vas, samo jednu tačku da napomenem, a mom kolegu iz Suborca, koji je ovu temu prvi i načeo i prvi proučio i koji je mene o tome podučio prije mnogo godina, prije 15-20 godina, prepustit ću mu Sadiku Borogovcu da to diskutira. To je tačka koja se zove Jus Cogens 53. Molim vas, moram ovo pročitati. Naime, kaže se u tački, ugovori koji su suprotni imperativnoj normi općega internacionalnog prava mogu se raskinuti i nevažeći su. A šta je imperativna norma internacionalnog prava? Na tom ću završiti na ovoj definiciji, da znate. Prvo ću pročitati na engleskom jer imate hiljade, desetine, stotine hiljada ljudi, mlađih ljudi u Sjevernoj Americi, u Europi, gdje je u Americi sjevernoj zvanični jezik engleski, svugdje se na svijetu govori, koji su mlađi, a svi se trebaju uključiti, svi Bošnjaci svijeta se trebaju uključiti u rješavanju ovoga, jer inače ja i mi svi ovo džabe bespotrebno govorimo. Dakle, da bi se uključili, evo vam definicija na engleskom i na kraju ću, to su dva mala paragrafa, par rečenica, prevesti i s time ću okončati. Jus cogens ili peremptory law, a peremptory norm, a peremptory norm, also called jus cogens, Latin for compelling law, is a fundamental principle of international law that is accepted by the international community of states as a norm from which no derogation is permitted. It is generally accepted that jus cogens includes the prohibition of genocide, maritime piracy, slaving in general, torture, non-reloadment, and wars of aggression and territorial aggrandizement ili expansion. Da prevedem. Obavezujuća norma na latinskom jus cogens je temeljni princip internacionalnog prava prihvaćen od internacionalne zajednice država kao norma od koje nije dozvoljeno odstupanje. Opće je prihvaćeno da jus cogens uključuje sljedeće stroge zabrane. Ja sam dodao stroge. 1. Zabranu genocida. To smo imali konvenciji za genocid, pobijedili smo na to smo dobili. Zatim, morskog piratstva, to se nas ne tiče. I zatim robovlasništvo i trgovina robova, to se nas ne tiče. Ali treća tačka nas se tiče, torturu zabranjuje. 5. izručivanje žrtve torture njenom mučitelju. I 6. ratove, agresije i teritorijalnog proširenja. Da zaključim, mi imamo dokumente, cijeli snop, pravno validni, presuđeni na svjetskom sudu, na tribunalu, u rezolucijama Ujedinjenih nacija, u mnogo toga, da je kod nas obavljen genocid nad bošnjačkim narodom. Nema genocida nad raznim narodima ili nad skupinom naroda. Nema genocida nad građanima. Genocid je gen znači genetski kod, a to se etnik grup se u nas prevodi kao narod i to je bošnjački narod, je jedina žrtva genocida. Dakle, kod nas se desio genocid, kod nas se dogodila tortura nad stotinama hiljada, nad milion Bošnjaka, okruženje gradova, koncentracioni logori, premlačivanje, silovanje i tako dalje. Zatim, izručivanje žrtve torture njenom učitelju. Vi imate slučaj kojim je gospodin Hako Duljević podsjetio, upoznao sam čovjeka ovdje, zahvaljujem se na domaćinskom odnosu, da su iz Crne Gore Srbiji izručeni, ili iz Bosne izručeni ljudi svom učitelju
Crne Gore, BiH građani su. BiH građani su Crne Gore izručeni. Dakle, i to se desilo i na kraju nešto najvažnije i najveće što cijeli svijet zna i što imamo i presudu, ratova, agresije i teritorijalnog proširenja. Dakle, samo na osnovu člana 53 Bečke konvencije ugovor, Dejtonski ugovor i njegov aneks 4 koji formira Republiku Srpsku je ništavan. Hvala najljepša. Ja hoću samo kratko kazati još da se ova sesija kao i protekle sesije snima. Islam My Life iz Zenice, Bilal Isaković i Adnan Smajić su ovdje i pored toga tu medijsku blokadu probijamo, kažem, sa televizijom Islam My Life i sa Kulin Ba agencijom Suada Karamustafića koja će objaviti prilog sa ovog skupa. Pozdravljam cijenjeni skup. Malo mi je ostalo da kažem nakon Svena, mi smo dugo godina zajedno radili na tome, pa vjerujem da ću ono vrijeme koje on preskočio ja skratiti. Samo sam napravio par bilješki koje bi možda bile dopuna onome što je rečeno. Postoje određene dileme zašto je to tako, zašto nije u medijima, zašto političke strukture ne poduzimaju ništa povodom toga, zašto bošnjački narod ne reaguje, znači subjekt prava iz presude, to jest muslimani, a drago mi je da je ovdje pravnik, presuda je strogo definirana, pravo je jako stroga stvar na našu sreću i ono što se u posljednje vrijeme dešava, ja bih upozorio javnost na novu akademsku, dejtonsku javnost koja možete i prepoznati po izrazima diskurs, narativ, paradigma, to su izrazi neznanja dejtonskih diplomaca, doktoranata, uzimajući časne izuzetke, koji govore jezikom relativiziranja. Nama ne treba diskurs, zna se šta je kurs. Nama ne treba narativ jer mi nismo književna udruženja i tako dalje. Ono što bi ovdje ja dodao da bi bilo korisno ovoj raspravi je da zabune postoje uglavnom zbog toga što smo vaspitavani na način konfrontacije. Ako se sjećate, kod nas jako slavi Petar Kočić, ja ne želim reći da je on kreator Mlade Bosne i Crne ruke, ali naši vrhunski akademici u skoro svakom nastupu na televiziji konfrontiraju nam svijet prava sa svijetom prirodnog prava, znači imamo pravdu i pravo konfrontirano. Mi smo duboko zavoljeli pravdu u odnosu na pravo. Pravda je za mene, a pravo je za sve ljude. Pravo je univerzalna kategorija, zato je Sven govorio o svjetski sud prava. Mi smo svi slušali o svjetskom sudu pravde. Znači, pravo i pravda nisu jedno te isto. Jednu Srebreničanku sa 6 djece, ako izbacite iz stana u Vogošći, to je jako nepravedno. Ali je pravo zadovoljeno. Jer postoji univerzalna norma za sve ljude o neprikosnovenosti privatne svojine. Oni koji su potpisivali Dayton morali su to znati da će ti ljudi biti izbačeni iz stanova, da se neće Bosna moći podijeliti u korist Bošnjaka. Međutim, to nije ovdje neka posebna tema. Druga osobina, druga kategorija o kojoj treba voditi računa je da pravo postoji, ali samo ako se traži. I to na proceduralno ispravan način. Kod nas jako zanemareno, ja ne znam, ja mislim da je čak i ukinuta katedra internacionalnog prava. Neki dan sam slušao jednog profesora internacionalnog prava koji je na televiziji bio gost i stekao sam utisak da je njegov jedini posao ovdje u Bosni i Hercegovini da ne spominje ovu presudu i da ne spominje uopšte postojanje internacionalnog prava. Nije potrebno da govorimo imena, nećemo se spuštati na tako nizak nivo, nego nam se potura ta individualizacija stvari kao što je genocid i pravda umjesto prava. Mi sada imamo situaciju da smo u jako lošoj situaciji, ali pravo postoji. Pravo postoji i ono služi zaštiti slabijeg, pa čak i onoga koji nije upućen. Ima jedno pitanje ovdje u ovim pitanjima zašto bošnjački narod. Bošnjački narod nije obavezan da bude profesor prava. Bošnjački narod je, zato recimo postoji zastava. Veća je čast poginuti sa zastavom u ratu nego sa puškom, pa se kaže to ti je država, nosi je. I mi smo, pitanje hoće li Bosne biti ili neće biti, ja često razmišljam o tome da je pitanje koju zastavu će nositi navijači na utakmicama. To se meni čini, i to pratim i čini mi se kao referentno. Da li će nositi još uvijek legalnu zastavu? Jer ne možete vi njima objasniti da je ta zastava samo suspendovana sa Ljiljanima, nije ukinuta. Jer pravo ne da se ukine.
ili će nositi zastavu koja kaže ovom zastavom prestaje postojati, suspenduje se Republika Bosna i Hercegovina, nastaje nova Republika Srpska. I mi odustajemo od tužbe. Mi znamo da je tužba ispostavljena u martu 1993. godine, a da je Dayton potpisan 1995. godine. Pravno, mi znamo da sve dok sudski proces traje, ne zna se ko stane u jednom stanu. Međutim, mi smo za cijeli taj period u stvari vršili izlaženje iz prava gdje Bosne ima na područje dogovora, gdje Bosne ima onoliko koliko je hoće i njeni neprijatelji. Znači, mi smo cijelo vrijeme od 1993. godine pregovarali o onim kategorijama suvereniteta koje su u udžbeniku prava, osnova prava definirane kao atributi, to je nedjeljiv, neprenosiv i neupitan. Nedjeljiv, ne može biti spašen spoljni, ne može biti spašen spoljni, a žrtvovan unutrašnji, neprenosiv, ne može neki OHR biti angažovan da tumači ustav jedne zemlje, jer naročito ne neka strana koja je na sudu kao što je to Republika Srpska. Nediskutabilan, to je ta imperativna norma iz preambule Povelje Ujedinjenih nacija u kojoj se kaže da ne može ustav jedne zemlje članice uopšte biti predmet diskusije. Mi smo sve to prekršili, a onda to potpisali 1995. godine. Isto ima jedno pitanje o ulozi svijeta. Svijet je upravo izgradio svi, nakon vidjevši da smo mi spremni recimo na tribunal. Tribunal je sve djelomično objasnio. Tribunal je institucija ad hoc, evo ovdje je profesor prava, ad hoc je institucija koja znači to je sud za neke zločine, neke zločince na nekoj teritoriji za neko vrijeme. To nije stalna institucija Ujedinjenih nacija kao što je Svjetski sud prava koji je donio ovu presudu. Međunarodno, to jest internacionalno pravo, jer da je međunarodno bilo bi 3000 članica, internacionalno pravo, to jest pravo među državama, se sastoji od Povelje Ujedinjenih nacija, sastoji se od institucija Ujedinjenih nacija i sastoji se od pridruženih konvencija. Institucije Ujedinjenih nacija su Savjet sigurnosti, Generalna skupština i Svjetski sud pravde. Mi imamo situaciju da je taj Svjetski sud pravde, možda griješim, ali u mnogim pitanjima nadređen Savjetu sigurnosti kojim se nama prijeti nemoćni smo. Jer postoji tamo veto, ruski veto, ovo ili ono. Zašto je nadređen? Zato što svjetske sile vladaju pomoću ovog suda. Znači, oni za svoje potrebe kažnjavanja onih koji prekrže sistem svjetskog prava koje je sada monohron, on jednostavno nije više polariziran kao u hladnom ratu, one koriste taj sud. Amerikanci su platili odštetu preko noći koju je presudio taj sud, premda ja smatram velikom greškom povlačenje pitanja ovdje materijalnih u ovom domenu. Nije samo to. Tačno je da svjetske sile vladaju svijetom, ali ne žele, jedino mjesto gdje oni ne žele prekršiti pravo je to pravo. Ali zato će napraviti tribunal, privremenu instituciju koja ovo su sačuvali za sebe, a tribunal su ponudili ono što bi ja jednostavno morao nazvati budalama. Tribunal je, zamislite, Goldstone koji je osnivač tribunala se zgadio na njegov statut. Tribunal je ta ad hoc institucija koja treba da kolektivni zločin na osnovu lažne dileme pretvori u individualni zločin, da se sudi ne predsjedniku Karadžiću, predsjedniku Republike Srpske, nego gospodinu Karadžiću. Tako koliko ja znam piše u presudi, u tužbi. I taj tribunal je u stvari individualizacijom genocida prešao u potvrdu jedne lažne dileme da nema loših naroda, imaju loši pojedinci. Međutim, dilema je lažna. Ne radi se ni o lošim narodima, ni o lošim pojedincima. Nego postoje loše države. Postoji Srpski treći rajh, to je Republika Srpska. I ovdje postoji pitanje da li se može ukinuti Republika Srpska na osnovu ove presude. Može. Ali ako izađemo ja slušam ove jadnice iz Srebrenice kako govori, uhapsite Mladića, pa potpuno je nebitno. Hoće li Mladić tamo biti na nekoj robiji? Jedina pravda, odnosno pravo, je kada se zločincu oduzme ono zbog čega je izvršio zločin. Znači, mi, ako ne idemo na to,
ako ne idemo na primjenu prava, to jest na primjenu presude, suda, stalne institucije koja se bavi pravom, a idemo u korist individualizacije zločina koji se bavi pravdom, to jest tretira isto ljude koji su izvršili genocid, to jest institucije Republike Srpske, ne srpski narod. Institucije Republike Srpske isto ih tretira kao grupu zavjerenika, kriminalaca koji su opljačkali Sarajevski aerodrom. Pazite, mi smo upali u tu zamku da naši novinari ne silaze iz televizije sa zahtjevom i vijestima sa tog suda. S druge strane imamo profesora prava koji sjedi u Sarajevu, čiji je jedini posao na planu reafirmacije i borbe za njegov narod da šuti o tome. Da šuti o presudi, da postoji presuda i da postoji pravo. I da smo mi, da Bosna i Hercegovina preživljava ne zahvaljujući Daytonu, nego uprkos Daytonu. Zašto Daytonu? Član 53 Bečke konvencije, ja se nadam da neću prekoračiti vrijeme, Sven je dosta o tome rekao. Ja samo želim reći da bilo je raznih neslaganja o tome šta snazi Jus Cogens norme. Jus Cogens norma je nastala davno kao zabrana ropstva u američkoj kulturi, odnosno ona je došla iz jednog prirodnog prava, zabranjeno je ubiti. Međutim, onda je to korišteno za razne svrhe u principu zabrane ropstva. Holokaustom ona je dobila enormnu snagu. Ona je dobila snagu dotle da je zabranjeno i priznavanje rezultata genocida. Znači, iz zabrane genocida došlo se dotle da je zabranjeno i priznavanje rezultata genocida. Mi zato, bez obzira na uspjeh neke akcije, ne trebamo gledati bivšeg hrvatskog predsjednika rečenicu, pravnici to znaju da to nije tačno, nisu tužbe same sebi svrha. Tužbe jesu same sebi svrha. Bez obzira na uspjeh akcije, mi moramo reći ne. Onome što, ako vas neko ošamari, vi ako ne kažete ne, ošamarit će vas opet. Mora se reći ne, znači mi moramo reći svoje mišljenje i moramo slijediti ono što nam ta presuda donosi. Ta presuda nam donosi ne samo da je izvršen činjenicu, da je izvršen povijesnu činjenicu da je izvršen genocid, nego pravnu činjenicu zabrane priznavanja rezultata genocida, to je zabranu da bilo koji političar komunicira, negira, omalovaži ili ne priznaje tu sudsku presudu. Znači, mi imamo situaciju da mi možemo tražiti od naših političara ono što se u američkoj političkoj kulturi zove impeach. Mi smo njih izabrali da brane Bosnu, a ne Dayton. Mi smo njih izabrali da brane Bosnu i Hercegovinu, a ne Republiku Srpsku. Čim on ode tamo i dogovori umjesto jedinstvene zajedničku policiju ili umjesto jedinstvene institucija dogovori koordinaciona tijela i zabije po 100. put nož u leđa Evropi i tvrdi onda svijet mrzi muslimane, mi tom čovjeku moramo proglasiti impeach. Ni konobar u kafani mu ne treba donijeti kafu. Kako sprovesti ovu presudu? Jus Cogens norma se sprovodi na taj način, možda se ovdje profesor neće složiti sa mnom, sam slušao njegovo mišljenje na televiziji o tome da je potrebna aktivna legitimacija. U slučaju genocida niti zastarijeva, niti su potrebne aktivne legitimacije. U slučaju genocida svatko ima pravo zatražiti realizaciju ove presude. Svojevremeno je Haris Silajdžić zatražio od sekretarijata UN-a da učini nešto povodom ove presude. To je bila velika greška. Od sekretarijata UN-a se traži šta je učinio povodom te presude. Znači, pogrešno je potpuno tražiti da se učini nešto. Potpuno je pogrešno tražiti aktivnu legitimaciju. Dovoljno je ne priznavati institucije koje su nastale na genocidu, koje su presuđene za genocid. Znači, mi ne smijemo mahati od početka tom zastavom. Drugo, ne smijemo spaljivati zgrade, ali je potpuno legitimno ne priznavati institucije, počevo zastave pa do Ustava, koji je osuđen za genocid. Zaista ovo što je rekao Musadik, paradoksalno je da vi s jedne strane imate genocid u Srebrenici, učinjen, sudski presuđen, a s druge strane imate Republiku Srpsku koja je to učinila. Jer u svijetu praktično bilo je genocida mnogo, ali nisu svi sudski presuđeni, samo su 3 sudska presuđena. Jedan je bio Nimberg, drugi je bila Ruanda i treći je praktično taj genocid u Srebrenici gdje su presuđene praktično institucije, vojske i policija Republike Srpske.
Sada, kako je moguće da jednostavno danas imamo tu Republiku Srpsku, da imamo tu Srebrenicu unutar Republike Srpske i da imamo taj naziv Republika Srpska? Ja ću vam reći, što se tiče naziva, vi znate da je to postojalo kao para država praktično od tog 9. januara, ali to tad nije ni bila. Bila je Srpska republika, imala je naziv Bosna i Hercegovina. Nije, ne mogu sad odmah, ali znam da je nosila u sebi Bosna i Hercegovina, tako je bilo, poslije su oni to promijenili u Republika Srpska. Međutim, ono što je nama značajno, mi smo priznati bez entiteta. Prije neki mjesec dana, vi znate ovaj problem kad sam ja radio oko Sutorina i sad je, pošto je Lagumdžija smatrao da se nešto može poremetiti ako bi mi vratili tu Sutorinu, onda je on rekao da se mi moramo držati Dejtona i da se moramo držati Badintera. I onda je insistirao da predstavnički dom donese zaključak da Badinter ima snagu međunarodne presude. Znate šta je problem? Kad bilo kod vas ukuca mišljenja Badinterove komisije, dobije na internetu prevod. U prevodu stoji jedan dio koji uopšte ne stoji u originalu. To je neko ko je stavio. Mogu je to Fatmir staviti, mogu sam ja, i piše da tu ima snagu međunarodne presude. To nema u originalu na francuskom, nema na engleskom, a Zlatko ili onaj Bašić, što je profesor, mi ga zovemo obrade metala, metalostruga, čak malo i pogredno, oni su to vidjeli. I onda su rekli da to ima snagu međunarodne presude, a zaista to nema tu snagu. Zašto nema tu snagu, vrlo ću vam brzo objasniti. I sad je Zlatko insistirao Lagumdžija da se zaključi da Badinter ima snagu međunarodne presude i oni su to zaključili na parlamentu i da ima snagu jaču od domaćih akata. Međutim, ja sam jučer Šepiću rekao, aj molim te, pogledaj sada mišljenje broj 2 Badinterove komisije, ostalo, ništa se nije promijenilo, da se Srbima mora dati najveća razina koju nacionalne manjine imaju u svijetu po svim standardima. Analogno je to i za Hrvate. Znači da je Badinter ispoštovan, da je Badinter sveto slovo, da Badinter ima snagu međunarodne presude, Srbi nikad ne bi bili konstitutivni narod u Bosni. Bili bi nacionalna manjina. Znate, i da sad ne govorim nekoliko tih stvari i sad rekao sada, pošto su i Srbi glasali za taj zaključak da tu ima presude, sad im fino recite, mišljenje broj 2 Badinterove komisije vas stoji da vi imate praktično status nacionalne manjine, da se čisto zakuha to pitanje. Otprilike vidim da neke stvari koje su najnormalnije, da se posegnu, kod nas se napravi problem oko toga. Sada, po pitanju ove Republike Srpske napravljen je veliki problem. U Ankari je to bilo i to je 5. septembra predsjednik Alija Izetbegović prihvatio taj naziv. Da je Bogdo imao samo tu vrstu mudrosti da kaže neka bude neutralno, A i B ili 1 i 2. Mi bi imali danas potpuno drugačiju situaciju i lakšu borbu. Imali bi situaciju da bi možda imali 30% u tom manjem entitetu nesrpskog stanovništva. Tu je napravljena jer je Miloševiću bilo bitno da Srbiji imaju 49%. I Milošević bi prihvatio tada, ne mora se zvati praktično Republika Srpska, nek imaju 49%, entitet koji će imati apsolutno i relativnu srpsku većinu. I tu je napravljena jedna ozbiljna greška, poslije toga je sve išlo jednostavno na neki način lančano. Dalje, šta smo mi dozvolili u Dejtonu? U Dejtonu smo dozvolili da nam se ugradi termin konstitutivni narodi. Nikad nisu bili, ja sam sve ustave izučio Bosne i Hercegovine, nikad, bili su ravnopravni narodi. I da ne govorim da su ustavi bili, odnosno zadnji ustav bilo je država građana i naroda, a oni su napravili inverziju. Pa su sastavili narode i ne samo ravnopravni, nego konstitutivni, kao da je neko nešto ugrađivao. I da vam još nešto kažem, čitao sam oba dokumenta Srpske akademija, i ovaj beogradski od februara 12. i Banja Lučki od 17. septembra isto 12. godine, gdje oni govore o tome da je praktično Bosna napravljena u Dejtonu i da se napravila 2 entiteta, zato je taj termin konstitutivan. I još jednu stvar koju je po meni napravio Lagumdžija, kad je rekao da mi ne smijemo dirati Dejton. Pogledajte nešto, sa Sutorinom imamo Avnojevsku Bosnu, pošto znate o čem se radi. Bez Sutorina imamo Dejtonsku Bosnu. Sada, kako je moguće? Pošto je stalno bila priča da mi radimo nešto gdje će Srbi izaći na more, a to ne može, parlamentu Bosne dolazi Sutorina, bila bi distrikt u krajnjoj liniji. Kako je moguće onda da su svi delegati SDS-a, odnosno predstavnici, bili protiv rezolucije i svi SNSD-ovci, samo što oni nisu bili prisutni na toj sjednici, ali Prodanović to izrazio. Samo iz jednog razloga, jer sa Sutorinom se vraća Avnojevska Bosna. I sada, spreman je po meni Dodik da se odrekne tog dijela mora, koji bi od koristi imali i Bošnjaci i Srbi, samo da bi čuvao tu Dejtonsku Bosnu, što nama odgovara borba protiv te Dejtonske Bosne, iako sam doktorirao na Dejtonu. Zašto nam odgovara? Prvo, zašto je nestao originalni dokument? Ja sam 96. odmah obrađivao, napravio 3 naučna rada na tome, koliko se sjećam, bio je privremeni mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu. Znači, nije bio mirovni, nego privremeni. To je jedna važna razlika. Druga stvar, znači, kako je moguće? Evo, imali smo situaciju Sejdić-Finci. Odmah ću vam reći, osporiti se naziv vrlo jednostavno može. Pošto Sejdić-Finci nisu mogli pred Ustavnim sudom, jer je situacija predsjedništva riješena Ustavu tom koji je prihvaćen, aneksu 4, toga nisu potpisale Srbija i Hrvatska taj aneks, nego za Federaciju i za Republiku Srpsku.
što je paradoksalno, da oni nemaju praktično aktivnu legitimaciju pa su potpisali. Aneks 4 nije potpisan, kompletan, taj sporazum je potpisan od strane predsjednika, ali Aneks 4 Federacija Republika Srpska, što je paradoksalno. I sada jednostavno, kako da to objasnim, taj naziv se ukinuti može iz jednog elementarnog svojstva. Ako su ravnopravni narodi, odnosno konstitutivni na cijelom prostoru Bosne, u Ustavu Republike Srpske koji stoji da su konstitutivni Srbi, Bošnjaci, Hrvati u Republici Srpskoj, kako mogu biti konstitutivni, a zove se Republika Srpska? Evo, zamislimo mi da smo dali naziv ovom dijelu federacije, umjesto Federacije Islamska Republika. Ja mislim da ne bi puno čekali Hrvati i Srbi, pa bi u Strasburu bi tražili poništenje praktično jednostavno tog naziva, jer nije, on se kosi sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i njenim protokolima, a ona je sastavni dio Ustava. Na tom principu Sejdić, Finci su išli u Strasbur i sud kad je vidio, vidi se znači da jednostavno ne može, on ima pravo da ima pristup pozicije člana predsjedništva bez obzira na to koje nacionalnosti pripada. Na isti način kada se ode, dovoljno je samo jedan iz Srebrenice, da se isfinansira Bošnjak i Hrvat i da kažu da nisu ravnopravni jer se naziv entiteta zove Republika Srpska, da se traži Srpska da se briše. To je jedan veliki korak. Ja hoću da kažem, imamo dvije situacije, imamo evolutivni proces. I ja ću vam reći, ja sam Tihića pitao dok je bio živ, zašto to nisu uradili kad je bio kod nas gost na fakultetu. Kaže, znate, mi smo se bojali da ne izgubimo presudu pa bi to ojačalo Dodika. Ista sad situacija, meni nije jasno za Sutarinu. Mi se bojimo da idemo na sud. Znači, mi bi prihvatili, evo neka sud kaže da je Crnogorska prihvatila, ali zaista oni su nam oteli nijedan parlament Bosne dok je bila Jugoslavija, Crna Gora se nije usudila, znala je kakav je postupak da provede i ne bio je komunistički tada parlamentarci nikad prihvatili da im dadnu Sutarinu ko što su spremni naši. Sada kad nam nisu nad glavom crnogorski rukovodioci i srbijanski, ovi se ponašaju kao da jesu. I to je ta situacija. Znači, na sudu se to treba uraditi. I treća stvar, to je sad pitanje te političke spremnosti. Zaista, Bečka konvencija je nedvojbena. Član 53 Bečke konvencije kaže da je svaki ugovor koji je učinjen povredom jus cogens norme, da je to osnov ništavosti tog ugovora. Dejtonski sporazum je međunarodni ugovor, učinjen je, jer je prije toga bila povrijeđena ta norma, nema veze što je ona konstatirana sudskom presudom 2007. ali je konstatirana na bazi presude na bazi događaja koji se desile, znači u julu 1995. godine. Imamo, znači, pravno poredane elemente. Imamo sada situaciju o tome koliko je naše političko rukovodstvo spremno da se suoči šta ako sud donese presudu da se jednostavno ukida praktično Dejtonski sporazum. To bi značilo reaktiviranje Ustava Republike, a mi smo i predvidjeli bili. Znači, naš parlament Bosne je predvidio te 1995. godine, ako se međunarodni ugovor, bilo koji bude potpisan, ne bude realizirao, da će automatski doći do aktiviranja praktično Ustava Republike Bosne i Hercegovine. Sada je pitanje te političke spremnosti i ovo što ću vam također reći, ogromno neznanje naših političara. Znači, neznanje je zaista veliko i druga stvar, nisu spremni da slušaju. Jer evo, cijela ekipa s kojom sam ja radio, bila je na raspolaganju svim političarima. Mi smo htjeli da dođemo do Bakira Izetbegovića da mu iznesemo taj problem Sutorine, kao što možemo iznijeti problem kako da se ukine bilo naziv, bilo Republika Srpska u čitavom kompletu. Međutim, oni nisu voljni da slušaju, oni imaju svoju koncepciju, oni ne znaju, imaju svoje savjetnike. Nažalost, neki su bili moji studenti, znam da su im indeksi provedeni, bukvalno, jer su bili djeca moćnika, pa su provedeni i sad su oni savjetnici Bakira Izetbegovića. I kako će oni savjetovati Bakira? Ali je problem zaista ta situacija da neće da saslušaju. Mi smo tražili, recimo, u parlamentu da prisustvujemo. Imamo pravo, princip javnosti, na kraju jedan od elementarnih principa je da prisustvujemo, i ako je potrebno nešto, neki problem da mi objasnimo. Međutim, oni se bojali stalno. Jedino smo mi bili odbijani, niko nije. Kad je bila sad sjednica oko Sutorine, u tom dijelu kad je došlo do Sutorine, nestalo internetskog signala. Prvi put, to mi je onaj rekao Denis, na jednom TV signal je nestao, nije htio to prikazuje, a internetski je nestao. Znate zašto? Zato što su ih potukli, oni 7 što je bilo su progovorili i potukli su argumentima. Oni koji su bili protiv, dvoje se samo javilo i to su smušeno govorili, ali su u glasanju jači. U smislu, vi pričajte šta vi hoćete, mi smo se dogovorili šta ćemo da uradimo. To je problem kod nas. I još nešto, šta je naša država propustila da uradi? Mi smo propustili da obrazujemo, da imamo više ljudi stručnjaka za međunarodno javno pravo. Ja vam moram reći, ja nisam siguran da li mi u Bosni i Hercegovini imamo i jednog u ovom momentu stručnjaka za međunarodno javno pravo nekog većeg ranga. I šta se nama sad desilo? Nama se sad desilo da smo imali ekipu pravnika koji su stručnjaci za ustavno pravo, djelimično sam ja i za međunarodno javno i Omer, ali više za ustavno pravo. Bio je Hasan Balić za međunarodno javno, ali nažalost komisija nije bila zadovoljna s nama. Pa znate koga je onda dovela? Onda je dovela Lavića,
sociologa Repovca, sociologa, isto ovaj filozofa i sociolog, Bašića obrada metala i ovu dvojicu geodeta da im tumače Badintera. I to je da imaju pokriće za odluku. I onda, a nama su skratili, ja sam rekao komšija pitao, nama su skratili. Nisu dali ni meni, ni Omeru, ni Muliću koji je 12 godina se bavio sutrninom da govori. Nisu dekana pravnog fakulteta iz Londona htio je da dođe, ni njega. Znači, nisu htjeli da čuju argumente da se vrati taj prostor Bosni koji je 600 godina bio u posjedu Bosne. Jednostavno tako su funkcionisali. I tu mi imamo problem. Zato ja kažem, evo, imamo fine ideje. Može se ukinuti naziv Srpska vrlo lako. Znači, naziv Srpska se može ukinuti i to nije spašavanje kao što jednom Sven Tironi kaže Republike Srpske, to je puno, kad se odradi jedno polovrijeme u svoju korist ili jednu utakmicu, lakše vam je onda dobiti kompletnu utakmicu. Jer kad vi nemate srpsko, vi sad nemate priču o srpskim dokumentima iz Beograda gdje se govori da je Republika Srpska plijen srpskog naroda i da je prvi put Srbija dobila državu s ove strane, Drine, nije uspjela to ni kad je bio Dušan Silni, kad je napao Bosnu 350. pa je branio Stjepan II. Kotromanić. Znači, jednostavno se time oslabi ta moć. Nema više te energije da se veže. Nemate srpski, imate možda entitet 1, 2, entitet B. Ne možete ga vezati. Onda je lakše ići na tu situaciju, molim vas jednostavno, gdje su greške napravljene, ići na kompletno. A imate i situaciju odmah radikalno. To je sad stvar pristupa. Ali nama je najveći problem nedostatak političke volje za ove poteze. Znači, mi sad ovdje možemo sve ispričati, možemo sve izgovarati, možemo zaključiti da smo sve u pravu, kako realizirati. I ovo što mene zanima, što je malo prije Musadik rekao, oko te aktivne legitimacije. Ako nije problem, ako ne treba država da pokrene, ako je dovoljno konstatirati da je povreda napravljena ius cogens norme, zašto to nije urađeno do sada? Jer je onda, ako je to Musadik tako kako mi govoriš ti, onda znači je dovoljno da vi pošaljete dopis Internacionalnom sudu pravde u Hagu, da kažete sudu, molim vas, morate imati u vidu da se u Srebrenici desio genocid, da je taj genocid presuđen 2007. godine, da se on desio u julu 1995. godine, da je međunarodni ugovor i da vi na bazi toga trebate po službenoj dužnosti, znači da izvršite poništenje tog mirovnog ugovora. I ako to može, ja ne znam da li može ili ne može, znači ja nemam odgovor na to pitanje, ali ako je to tako, ako to ima snagu imperativa maltene i bez pokretanja od strane neke države, jer mi bi imali problem, ne bi nam u predsjedništvu htio Ivanić da to uradi, onda bi sud po službenoj dužnosti to uradio. Ali znači onda to napravite. Napravite zahtjev, proslijedite zahtjev i testirajte da li može. A sud će vam odgovoriti da on jednostavno ne može to oduradi, da fali aktivna legitimacija ili ako može donijet će onda presudu pa će ovaj zabaviti državu i reći će, molim vas, ovo je u pravu. To može napraviti bilo koja grupa, to mogu majke Srebrenice. Znači govorim kako da neke stvari konkretiziramo. Jer mi imamo, da kažem, mi imamo na scenu jednu ozbiljnu politiku, jer Dodik zaokružuje prostor RS-a u državnom smislu. On samo ima problem onog što se zove reakcija međunarodne zajednice. Oni sve poteze prave u tom pogledu. U Banja Luci kad pogledate 20 zastava RS, pa je bila jedna Bosne, pa su i tu sklonili da nema ni jedna. Znači, šta god mi govorili ovdje, njih to ne dotiče. Oni prave i oni rade svoju politiku na način na koji rade. Ovo Tokić što je uradio ima smisla, znate u kom pogledu, ima smisla da se ukaže kako je moguće da je incident sa jednom zastavom, sa Ljiljanima koja je bila jednostavno zastava i srednjekovnih vladara koji su pravoslavci u Bosni priznavali, može ona iritirati Srbe u smislu što je sa onim mačevima bila zastava armije gdje su oni stradali u borbi sa tom armijom, ali kako onda isto vrijeme da ne iritiraju zastave četničke koje idu svake nedelje prijedornom i da ne kaže Dodik da je to izazivanje, zašto njih ne uhapse i zašto ih ne privedu na razgovor i to je kontinuirano, to nije samo u Prijedoru, to je u mnogim mjestima. Znači normalno je to, pustite, u tom smislu je ta Tokićeva akcija imala smisla. Ali ovo kažem, imamo ideje, imamo ih jako puno, imamo pametnih ideja. Kako realizirati ideje? Evo ja ću vam reći, ja sam svjedok bio situacije gdje mi je bilo očigledno, nacrtali smo pola godine Crna Gora nije ni jedan, ja bi se povukao, Omer bi se povukao. Znači ne bi čovjek koji je bio sudija Ustavnog suda rizikovao bilo kakvu situaciju da mu se ime na neki način devalvira, da je Crna Gora išta ozbiljno ponudila u smislu da može sačuvati sutra to pred sudom. Vidimo da Crna Gora nema. Naši jednostavno izmišljaju argumente da to puste Crnoj Gori jer imaju neku vrstu dogovora, da li postoji korupcija ili ne, ja zaista ne znam, ali onda je kompletan idiotluk i vidjeli smo koji je problem, jednu očiglednu stvar gdje sam ja očekivao, ja bih rekao, političku podršku svih partija. No jednom se desilo da su oni stvorili konsenzus da to ne diraju, da to se prepusti Crnoj Gori.
Znate. Isto tako, ove ideje su jako, jako zdrave i ove se moraju raditi, jer ne može stalno stajati status quo. Ili će oslabiti Republika Srpska, ili će biti ukinuta, ili će ona na kraju se pretvoriti da će razbiti državu Bosnu i Hercegovinu. Znate, ja sam čak govorio o još jednoj varijanti, to normalno ne mogu reći, ali vi znate za moje nastupe o dodatnim nadležnostima. Znači da Incko hoće. Ja sam u nacrtu to, imate znači 15 minuta gdje ja objašnjavam Incku, on nije progovorio na onoj televiziji jednoj, gdje mu govorim da on zahvaljujući dodatnim nadležnostima može da da Bosni sve što je potrebno da se očuva njen suverenitet, teritorijalni integritet, politička nezavisnost i međunarodno pravni subjekt Bosne i Hercegovine. Ako bi to on odradio, ja kažem, mi bismo imali veće ingerencije nego što je čak Ustav Republike Bosne i Hercegovine imao, gdje bi praktično onda entiteti bili svedeni na jednostavno lokalne nivoje funkcionisanja i još da im se oduzme naziv, mi smo isti cilj postigli. Hoću da vam kažem, ovo su različite opcije, različite, kao što u fudbalu imate totalni fudbal, pa imate prednost, ovo su različite stvari o kojima treba jednostavno razmišljati, ali najvažnija je stvar kako realizirati bilo koju od ovih opcija. Ovo što radi Bošnjačka nacionalna fondacija jeste jedno nastojanje da mnogo vremena smo pogubili i da to vrijeme nadoknadimo konkretnim akcijama. I ovo je jedan svečani trenutak današnje sesije kad će predsjednik Bošnjačke nacionalne fondacije Hako Duljević vas obavijestiti o sljedećem. Ja sam vas na samom uvodu poselamio u ime Bošnjačke nacionalne fondacije. Ne znam koliko ste upoznati o ovim nacionalnim institucijama, u prvom redu osnivanja Svjetskog bošnjačkog kongresa, Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti i Bošnjačke nacionalne fondacije. Dakle, ove 3 nacionalne institucije su osnovane u vremenskom rasponu od jedne godine, a da kažem sa istim ciljem. Računajući da imamo jednu vjersku instituciju, islamsku zajednicu i da imamo državu Bosnu i Hercegovinu i njene institucije, a svjesni toga da ne možemo sva svoja prava i potrebe da servisiramo kroz islamsku zajednicu, odnosno kroz državu Bosnu i Hercegovinu takva kakva je, odlučili smo da osnovimo nacionalne institucije, što će samo po sebi reći da će se one baviti problematikom Bošnjaka, onim pitanjima koja se tiču Bošnjaka, a nije moguće riješiti ih kroz vjersku ili kroz državu Bosnu i Hercegovinu ovakva kakva je. To znači nacionalne institucije ciljano tretiraju isključivo pitanja koja ne možemo riješiti kroz ove 2 linije ili trake autoputa, da kažem. Ovo nam je 3. Sad, slušajući ova izlaganja, ja sam pribilježio sebi nekoliko stvari, onda sam se odlučio da postavim pitanje i ovo posebno na izlaganje profesora Kurši-Ajića. Dakle, i prije nego ste izložili ovo svoje, i zahvaljujem se, fantastično je bilo sva 3 izlaganja, dakle, ja lično vidim 2 puta. Jedan je dakle da pravnim mehanizmima se borimo za svoja prava, a drugi je nešto, ja bih rekao nešto poput Che Guevare. Dakle, nama nema, po meni nema trećeg puta. Jedan je pravni i ovaj regularni put, a drugi je putem Che Guevare, odnosno da ono što kažu, bolje je biti lav 5 minuta nego pas 100 godina. Ja evo, kao persona, slušajući ovaj javni diskurs naših političkih predstavnika i ovo kako se oni ponižavaju i kako dezavuiraju javnost, bio sam razmišljanja da jednog dana izađem ja u javnost i da pozovem bošnjački narod da zajednički odredimo validnost Dejtonskog mirovnog sporazuma do jednog roka, odnosno da damo međunarodnoj zajednici i svim relevantnim faktorima vremenski prostor ili mogućnost da provedu najosnovnije iz tog Dejtonskog sporazuma. Pa kao takav neka živi, ako će provesti ono najosnovnije, a ja najosnovnije iz Dejtonskog mirovnog sporazuma iščitam to da smo svi mi kao građani Bosne i Hercegovine jednako ravnopravni na cijelom teritoriju ove države. A pošto nismo, onda taj Dejtonski sporazum sam po sebi bi trebao jednog momenta da padne. Obzirom da ove potpisnice, Hrvatska i Srbija, vjerovatno i kako ste sami rekli, ova RS,
nema interesa da to ukine, jer RS je nastala tim sporazumom, to će samo reći po sebi da je jedino Bošnjacima interes da tom Dejtonskom sporazumu, ako on već nije koristan za naš narod i našu državu, stanemo mu u kraj. To znači, moj bi bio prijedlog, hajmo odrediti neki vremenski period pa reći, evo, pružamo šansu svim potpisnicama, evo, pružamo svima šansu da provedemo najosnovniji iz tog sporazuma. Ako se neće ili ne želi se provesti, onda, što se nas tiče, što se bošnjačkog naroda tiče, Dejtonski sporazum sa tim datumom prestaje da važi. Dakle, što se nas tiče, stavljamo ga van snage. Što, i sami ste rekli, dakle, što bi sigurno proizvelo reaktiviranje onog ustava, odnosno Republike Bosne i Hercegovine. I evo, ako na kraju budete imali volje, odgovorite mi, je li postoji, je li moguće definirati rok unutar kojega se trebao provesti ovaj Dejtonski mirovni sporazum, jer on po meni nije logično, kako reče gospodin, ja nisam obavezan da budem profesor prava, pa samim tim uzimam za pravo i da možda da pogriješim. Ali po meni nije logično da se potpiše jedan mirovni sporazum i da mu se nijedan vremenski rok ne ograniči u smislu njegove provedbe. No, to će dalje ići kroz debatu, ali ja u ime Bošnjačke nacionalne fondacije, evo, dajem prijedlog da ako imamo snage, formiramo jedan tim i da Bošnjačka nacionalna fondacija možda finansijski i u svakom drugom pogledu podrži jedan tim eksperata koji će nastaviti ovu borbu na svim mogućim instancama. I ovo što ste spomenuli da možda jedan Hrvat, jedan Bošnjak iz manjeg BiH entiteta odu vani i traže svoje pravo kroz ovo srpska, dakle samim tim nisu konstitutivni, i da možda sve druge oblike borbe poduzmemo, ali dakle moj prijedlog je da možda formiramo jedan tim eksperata i da vidimo ko bi to predvodio i da odredimo da taj tim u jednom razumnom roku napravi jedan dinamički plan, odnosno popis nekih obaveza ili koraka koji će poduzeti u skladu sa svim mogućim ovim manevarskim prostorom pravne prirode, pa da možda to bude jedan od ključnih projekata ove nacionalne institucije. Zahvaljujem. To je ta svečanost da smo zapravo dobili sa ovom sesijom adresu na kojoj stanuje ova inicijativa i zapravo na kojoj stanuju svi naredni koraci koji treba da vode ka poduzimanju pred Svjetskim sudom pravde i dalje inicijativa i onoga što slijedi za ukidanje Republike Srpske. Ja bih samo kazao onako kako sam ja razumio, jer nisam pravnik, da ovo izlazi iz domena bošnjačkog, srpskog ili nekog drugog interesa, iz domena volim te, ne volim te, nek se ono isključivo bavi onim što može se podvesti pod ove definicije Bečke konvencije. Dakle, ima Srba i Bošnjaka u smislu ono što je kazano ovdje u ovom pitanju, kaže, može li Republika Srpska biti ukinuta bez volje srpskog naroda? Kao što je Treći rajh ukinut bez pitanja njemačkog naroda. Što znači, ako je jedno tijelo presuđeno da je sudjelovalo u genocidu, ono više po ovome što ste vi govorili ne može nastaviti svoje postojanje. Želeo da poselam cijenjeni skup. Uistinu je danas aktualizirano jedno važno društveno pitanje o kojem se sve više institucionalno ignoriše. Naime, vrati se samo na bitne događaje koji su prethodili nastajanju Republike Srpske. Kada uzmemo s aspekta sociologije, Republika Srpska je najkrvavije parče zemlje na svijetu. Znači, na tom parčetu zemlje je počinjeno u destruktivnom smislu najviše destrukcije. Genocid je krivično djelo, kad ga svedemo na pravni okvir, i sve ono što je nastalo na krivičnom djelu po zakonu se sankcionira, oduzima. Danas imamo jedan pravni paradoks da smo genocid presudili, a djelo nastaje živjeti. Šta je genocid u pojmovnom određenju? Nije to samo namjera da se djelimično ili potpuno eliminiše jedna nacionalna skupina i tako dalje. U patološkom smislu to je faza kada se zločinački um i razum spusti ispod nivoa životinje. Znači, nemate priliku da vidite da životinja životinju istrebljuje, zec, zeca, vuk, vuka i slično,
a u genocidu čovjek čovjeka istrebljuje. Danas toj tvorevini dajemo pravo da ona kreira društvene i političke tokove u Bosni i Hercegovini. Danas u Republici Srpskoj imamo koncentrisan zločinački um i razum na tom najkrvavijem parčetu zemlje na planeti koji vrši zadnju fazu genocida. Ona je opasnija i od one prve dvije planiranje i izvršenje genocida, to je negiranje genocida. Prema zadnjim istraživanjima, omladina u Republici Srpskoj ima veći nivo mržnje prema Bošnjacima nego oni koji su nad Bošnjacima počinili genocid. Zašto? Zato što žive u hermetiziranom društvenom prostoru i oni koji su poznavali Bošnjake kao tolerantne, miroljubive, dobre komšije i tako dalje, počinili su nad nama genocid. Sada oni koji nas ne znaju, mrze nas više nego oni koji su nas znali. Zašto? Zato što ga zločinački um i razum transgeneracijski truje mržnjom prema Bošnjacima s kojima nije imao priliku živjeti i raditi. I moja naučna teza je da bi u slučaju eventualno novog sukoba na prostorima Bosne i Hercegovine imali puno teži genocidi, brojnije masovnije zločine od onih prethodnih. I na kraju samo da se osvrne na, ja to nazivam, transgeneracijsku Božiju kaznu. Ja sam izučavao problem samoubistva u Bosni i Hercegovini i izneću ovdje empirijske pokazatelje. Kad sam bio na jednom sastanku sa tužiocem Međunarodnog suda pravde u Hagu Bramercom, istakao sam sljedeće: čestitao sam Međunarodnom sudu pravde u Hagu na ljudskoj presudi, ali sam se osvrnuo na transgeneracijsku Božiju kaznu. Naime, u Republici Srpskoj od 1992. do 2012. godine izvršeno je 6175 samoubistava. Upravo onoliko koliko je ekshumirano do sada Bošnjaka u najtežem ratnom zločinu genocida u Srebrenici. Vidite kako samoubistva u Republici Srpskoj prate broj izvršenih zločina u Srebrenici, odnosno pronađenih žrtava. Zanimljiv je fenomen za drugog agresora, Republiku Srbiju. U Republici Srbiji od 1992. od kada je ubijen prvi Bošnjak na ovim prostorima u agresiji do 2012. ubilo se 29.375 lica. Kada kumulativno uzmete broj samoubistva u Republici Srpskoj i Srbiji za 20 godina, to je 35.000 samoubistva. Nestao je jedan grad. I to ekspanzija samoubistva se dešava upravo posle zločina nad Bošnjacima, gdje sam napravio korelaciju da je zločin okidač broja samoubistava. Po naučnim procjenama, Republika Srpska i Republika Srbija za ljudski vijek će imati samoubistava onoliko koliko su agresiji ubili Bošnjaka. Ovo je jedna, ja to nazivam, transgeneracijska Božja kazna i taj patološki um i razum u Republici Srpskoj i danas diže ruku na sebe, jer evo, Vojska Republike Srpske, time ću završiti, za 20 godina ima 3000 samoubistava. Znači, 3 lahke brigade u Republici Srpskoj su od 1995. do 2012. godine izvršili samoubistava i kada bi se vratili u obrazac tog zločinačkog uma i razuma, ja sam radio jedno međunarodno istraživanje o stanju mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, vidjet ćete da svaki od njih koji su meni povjerili, ja imam i neka oproštena pisanja i tako dalje, oni imaju duge neprospavane noći, teške košmare, prizivanje žrtava, krikove žrtava, čak pozive žrtava da im se pridruže, ezane sa zgarišta gdje su porušili džamije i tako dalje. To je jedan košmar kojem je potreban jedan novi društveni okidač možda da učini druge zločine. Ja sam u jednom svome radu i pozvao vlast Republike Srpske da padnu na koljena i pozovu Bošnjake i Hrvate da se vrate u Republiku Srpsku, da im grade kule i gradove. Zašto? Da pokušaju taj zločinački um i razum dekontaminirati. Jer ako vi živite na jednom prostoru, samo razmišljate o mržnji, o zločinu, o tome, to prenosite na nove generacije, to je jedna, uslovno rečena, društvena tempirna bomba koja može u povoljnom političkom ambijentu počiniti nešto što, vraćam se na početak svog komentara, životinja ne radi, a to je genocid. Cijenim ove skupove i oni imaju snažan društveni odjek, jer ovdje bi trebalo da se profilišu teme i diskusije, one koje se institucionalno, nažalost, sve više i više ignorišu. Još jedan put našoj fondaciji čestitam i nadamo se, ako Bog da će ovo preći u jedan dugoročni kontinuitet. Hvala lijepo.
Upravo ja sam pitao za aktivnu legitimaciju vezano i za naše razgovore. To jeste jedna dilema. Prvi njegov odgovor je bio da može svako prije svega subjekti presude, to jest majke Srebrenice. Onda kad je malo bolje razmislio, ja sam pitao ali gdje? On je odgovorio sljedeće, ja ću pročitati na engleskom, možda je dobro da se pročitati na engleskom i ovi stranci da imaju, ili ću prevoditi simultano. Čitajte vi na engleskom i onda prevedite. Onda ću prevoditi. To znači naši ljudi koji imaju bilo Daytonski mandat, bilo neki drugi mandat kao što su subjekti prava i tako dalje, can look into filing complaint with the European Court of Justice, not European Court of Human Rights. Znači, nikako nići na ljudska prava, to je ono individualno pravo, nego na pravo, ne na pravdu, nego na pravo. Znači, imaju dva suda. Which already ruled, znači ovaj sud za ljudska prava je already ruled Finci and nothing came out of it. Remember correctly, High Commissioner of the DNBIH. On ovdje sad kaže da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini u isto vrijeme predstavnik Evropske unije also is the agent of European Union. So the arrangement might give you access to the European Court of Justice. Tako da nam ta primjedba koju bi dali na Europski sud pravde daje pristup i protiv Daytona. On dalje kaže against Dayton. Zašto? Since the OHR is an UN institution, in addition to the arrangement on grounds of just jus cogens, you need to agree that the since Dayton replaced the Republic Bosnia and Herzegovina Constitution with the Dayton Constitution in Annex 4, it was not done in accordance with the Republika Bosnia and Herzegovina Constitution provisions for amendment the Republic of Bosnia and Herzegovina Constitution, but was only treated as a treaty and was therefore invalid as under the Vienna Convention of Law of Treaties. Znači on ovdje jasno kaže ovo što smo mi govorili, da možemo da idemo na sud prava, ne sud pravde, ne na individualizaciju, nego da idemo sociološki rečeno, psihijatrija se bavi pojedincima, a sociologija društvenim grupama i daje definicije prava. Znači idemo na sud prava, to je ispravan put. Time dobivamo jednim udarcem, time dobivamo dva cilja, znači da aktiviramo mandat visokog predstavnika. Visoki predstavnik je ovako odgovorio nepovoljno, jer on jednostavno ima mandat da brani Daytona, ne Bosnu i Hercegovinu. Znači, visoki predstavnik kada mu se obrati profesor prava iz Sarajeva, on jednostavno šuti jer nije njegov mandat čak ni da mu odgovori na ta pitanja. On brani Dayton, a ne Republiku Bosnu i Hercegovinu. On se ne ponaša po principu pravde nego prava prema svom mandatu. Otprilike kao holandski vojnici u Srebrenici. Međutim, ovdje mi otvaramo taj njegov mandat jer smo na pravom mjestu, na pravom sudu, jer je presuda naše oružje, znači presuda koja na osnovu jus cogens norme povlači po članu 53 ništavnost Daytona. Prema tome i visoki predstavnik mora da nam se priključi. Znači jer ga obavezuje nešto jače od njegovog mandata, to je Dayton i obični ugovor, obavezuje ga mandat, obavezuje ga međunarodno pravo. I koji je jus cogens norma je najsnažnija norma međunarodnog prava, za nju ne treba advokat da traži ili negdje zapisana da lista na sudu, to je zabranjeno i ubiti. Ona je nastala od zabranjeno i ubiti, izrasla je u zabranjene genocid. I zabranjeno je priznavanje rezultata genocida. I sada profesor Boyle kaže, time otvarate Dayton. Imperativna norma je Ustav. Imperativne norme imaju jednu osobinu. Ako se otvore za diskusiju, one prestaju postojati. Tako je Ustav Republike Bosne i Hercegovine u stvari ukinut. Suspendovan. Ima međunarodno pravo je malo jače, pa ne da to ide tako, nego vlasnici Ustava, ne oni koji su sjedili u Daytonu, nisu vlasnici Ustava, nego građani Republike Bosne i Hercegovine u jednom procesu treba donošenjem zakona o prestanku važenja zakona Republike Bosne i Hercegovine u stvari da ukinu svoj Ustav. I to je ono što mi sad imamo. Zbog toga se ja sad ne slažem sa kompromisima te vrste. U pravu žena ne može biti malo trudna. Mi ne možemo reći ukinut ćemo ime, a sačuvat ćemo sadržaj. Jer je taj sadržaj stvarno opasno za nas. Ovdje Boyle jasno govori gdje da idemo, koje nam je glavno oružje i šta ćemo s time postići.
Znači, presuda za ukidanje naziva bi išla pred sud u Strasbourg, a presuda za ukidanje entiteta, praktično i ukidanje Daytona bi išla pred sud u Hagu. I u svakom slučaju, meni izgleda prirodno da je puno lakše, ako vi nemate srpska, puno lakše i opcije i sa Srbima razgovarati. Pazite, oni se toliko, vi morate razumjeti situaciju da su oni možda spremni ratom da brane tu poziciju protiv međunarodnog prava, jer su to već jednom uradili. Samo da vam kažem nešto, imajte ovo u vidu, kada sam slušao sada Crnu Goru po pitanju Sutorine, svi odreda kažu, pa da napravite analogiju, svi odreda kažu da jednostavno po Badinteru i da su svi prihvatili Badintera, da su granice one koje ste imali u momentu priznanja. Što je netačno, Badinter se nije bavio, da vam ne bi taj dio, nego drugu stvar htio da vam kažem, da je Crna Gora poštovala Badintera, da je Srbija poštovala Badintera, mi ne bi imali uopšte agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Znači, ono što je Bašić rekao da su sve republike priznale, to uopšte nije tačno. Srbija i Crna Gora su 2 pisma poslala Badinteru, lično Bulatović i Milošević, da ne priznaju nikakva mišljenja i nikakve odluke Badintera i da za njih nemaju obavezujući karakter. Hoću da vam kažem, znači, da se radi o tome da morate računati na nepravno. Znači, mi smo imali jedan problem, imali smo priznatu Bosnu bez entiteta, imali smo nepravno ponašanje Srbije i Crne Gore koji su ustali protiv čitavog međunarodnog prava i ono što je međunarodna zajednica napravila jednu najveću glupost, jednu, ja bih rekao, veliku nepravdu, umjesto da kazni takvu politiku, a to je mogla već da uradi. Septembar 1995. godine nije uopšte trebao da se pritiska Izetbegović ni Tuđman da se ne dira Banja Luka i da poslije kaže Holbrooke da mu je to jedna ozbiljna greška što je to uradio, nego je trebao jednostavno da se pusti da se onda, i onda ne bi bilo te Republike Srpske. Izlaskom na konferenciju u Konaku februara 1992. Izlaskom na londonsku konferenciju... U martu 1992. To je bilo 18. marta. U londonsku konferenciju august 1992. Mi smo se snizili od suverene države i sjeli sa teroristima i agresorima za isti sto. Izašli iz prava na dogovor, ali ne vrijedi pravo. Kad se izađe iz suda, onda su i granate argument. Ali evo, ja mislim 2-3 godine mi raspravljamo oko ovoj temi. Ja kažem, zašto se do sada nije trebala ni Bošnjačka fondacija, ovo su mogli majke Srebrenice, ovo je bilo koja mogla fondacija, ako je ovo tačno, vidi, ako je ovo tačno što je rekao Boyle, znači, do sad je trebalo napisati, formulisati i proslijediti i da se očituje sud u Hagu. Dobit ćete odgovor, ili će uzeti predmet u razmatranje, jer je ispunjen zahtjev postupka prema ovom kako vi navodite i kako Boyle navodi, ili će na kraju biti konstatacija da Boyle nije u pravu i tu bi onda imali zaista ozbiljan problem, jer ako bude trebala aktivna legitimacija države, mi ćemo imati problem zbog Ivanića, uvijek ćemo imati problem. Država je presuđena, ne može presuđena strana biti... Ja samo kažem, Musadik, da pređemo sa priče, evo, znači, nismo 3 godine se moglo prije to uraditi, proslijedite sutra, prekosutra za 5 dana, direktno u Hagu, neka fondacija proslijedi, znači, tekst i da traži poništenje Daytona. Cijeneći sve ovo što ste do sada već rekli, a kako mogu zapasti prema postavljenim pitanjima ovdje na ovom papiru, dakle, na većinu njih je odgovoreno. Ja ću se bazirati da odgovorim na ono što nije do sada već bilo pomenuto i evo prvo pitanje koje je zaokupiralo moju pažnju jeste kako je Republika Srpska okupirala Sarajevo u interesu zaštite svoje genocidne suštine. Naime, ja bih ovdje htio da stavim poseban naglasak na srpski trolatični cvijet smrtonosno opojnog mirisa. Prva latica tog cvijeta jeste Udruženje književnika Srbije i izvjesnog Gojka Đoge, koji je najprije pisao protiv Josipa Broza Tita, hapšen je, zatvaran, a onda pod prisilom, pod pritiskom protesta, oslobođen i tako se već rodila jedna ideja koja je smjela da napravi neke hrabrije korake ka uništenju bošnjačkog naroda i genocida koji će uslijediti 90. godina. Druga latica toga cvijeta bila je Srpska akademija nauka i umjetnosti na čelu sa lažovom Dobricom Ćosićem. Ne kažem lažovom zato što mislim da je on lažov, obični lažov, već kažem lažovom zato što se on deklariše kao lažov, jer poznate su njegove izjave u kojima je rekao, recimo, da Srbi lažu, ali kada lažu oni, lažu sa stilom, na sebi svojstven i domišljat način. Ne zna svako lagat ko Srbin. Treća latica ovoga cvijeta jeste neizbježna Srpska pravoslavna crkva, koja
je na neki način temelj prvim dvijema laticama. Na čelu sa Amfilohijem Radovićem, Irinejom Bulovićem i Atanasijem Jevtićem. Zamolio bih za one koji ne poznaju ova tri lika da na YouTube ukucaju ova tri imena pa će znati o čemu ja govorim. Opijeni mirisom ovog trolatičnog cvijeta bili su dobra prilika da ih Slobodan Milošević povede za ruku, tako opijene povede u neizvjesno. Naime, oni koji su do jučer zaklinjali se u Josipa Broza, danas su ga mrzili iz dna duše, kojima je Jugoslavija bila omiljena država u kojoj mogu živjeti, sada im je predstavljala grobnicu srpstva. Odnosno onima kojima je bratstvo i jedinstvo bila zakletva, sada su samo čekali poziv da idu u borbu protiv Turaka, tih vječitih neprijatelja Srba. Naime, 9. decembar, to svi znaju, vjerovatno je jedan od najznačajnijih mjeseci u svekolikoj historiji Srba. Tada su Srbi dobili i duhovnog poglavara, patrijarha Pavla, kojega im je odabrao Duh Sveti, a dobili su i ovog svjetovnog Slobodana Miloševića, kojeg su odabrali sami sebi. Naime, odabrali pa se pokajali. Vjerujući da onaj na brdu uvijek vidi više nego onaj pod brdom, a pod vodstvom ova dva kormilara, srpski nacionalni brod zaplovio je u neizvjesno i postojale su tri grupe ljudi. Postojali su oni koji su bespogovorno prihvatali sve što bi ovi kormilari naredili. Postojali su naime i oni koji su pomalo gunđali, a čini se oni treći najpametniji razbježali su se po drugim državama vjerujući da nacionalni brod sa ovim kormilarima jedino što mu sljeduje je potonuće. Došle su 90. godine i završena je prva desetogodišnja faza pripreme ovoga genocida. Došle su 90. godine i psi pušteni sa lanca onako razuzdani, a lance je držao Slobodan Milošević, krenuli su da raščerupaju plijen bošnjačkog naroda koji se nalazi na ovim našim prostorima na području Bosne i Hercegovine, sada već Republike Srpske. Poznato je da sveštenici, dakle popovi, oni koji su ispraćali u pohode i škorpione i mnoge druge jedince, poznato je, kako moj kolega reče, da su svi oni prskani prije nego što su došli da pokolju i pobiju sve Bošnjake. Imamo naime Ratka Mladića koji ima izjavu i kaže: Allah vam ne može pomoći, ali Ratko Mladić može. Prošli put je neko pomenuo onog jadnog četnika, mršavog, žgoljavog, koji vodi 20 Bošnjaka, ne znam, gore nad neku jamu da ih strelja, a svi oni tako kao ovce idu ne opirući se. Pa kao što onaj jedan reče da su ga samo po jednom pomilovali, izlizao bi se. Dakle, zašto su Bošnjaci tako bili neodlučni? Zašto su na neki način ostavili ono u što su vjerovali? Zašto su se prepali kada su bili također brojni i mogli su da uradi nešto konkretno? Meni je žao što jedan Čedomir Jovanović, i svaka mu čast, dođe i u bradu Dodiku kaže: RS je genocidna tvorevina. To je dakle dio Bosne i Hercegovine koji je nastao na genocidu. Žao mi je što on to tako kaže, a naši bošnjački političari tek tako, pa znaš, to je genocidna tvorevina. Molim vas, RS je dakle dio teritorija Bosne i Hercegovine koji je pripadao bošnjačkom narodu, ali kojega su uzurpirali Srbi i samim tim oni su teroristi. Bošnjaci, dakle dobri Bošnjani, omogućili su im, živjeli su tu s njima, primili su ih kao najbolje goste, a onda su oni uzurpirali njihov prostor, protjerali ih i kao takvi oni su za mene teroristi, a
treba hapsiti. Drugo pitanje, ja bi samo još kratko, u 1 minutu. Dakle, drugo pitanje ovdje koje sam ja htio samo pomenuti jeste zašto su, kaže, besmislene ideje o raspisivanju novog referenduma. Ja mislim da one nisu besmislene, već naprotiv da su one smislene i podsjetit ću samo na 3. dio Momčila Krajišnikove izjave u kojoj kaže, a na našim pokojima je da dovrše posao do kraja. I 3. pitanje, da li su Bošnjaci svjesni da ih dejtonski poredak dugoročno vodi u nestanak, a državu u Bosnu i Hercegovinu pretvara u geografski pojam. Ja mislim da je nekolicina, jedan mali dio Bošnjaka svjestan situacije u kojoj se nalazi, evo to je ova ovdje grupa i na njima je zadatak da osvijeste mase. Evo, hvala. Ja sam Huzeir Hasanović iz dijaspore, sam želio bi par riječi ovdje da kažem. Posebno izražavam zahvalnost Bošnjačkoj nacionalnoj fondaciji, gospodinu Haku Duljeviću, što nam je omogućio ovdje da možemo svoje mišljenje da iznesemo. Jer Bošnjaci obično nemaju šanse i prilike da mogu svoje mišljenje na skupovima iznijeti. Ja sam prije neki dan želio da govorim na kongresu SDA, ali tu priliku nisam dobio. Jako sam bio delegat dijaspore. Dozvolite mi ovdje da vam samo iznesem ono što smo mi postigli vezano za ukidanje Republike Srpske. Mi smo radili 5 godina na tome, bošnjačka dijaspora, znači patrioti gore. Na naš zahtev Savet Evrope je donio rezoluciju kojom praktično se ukida Republika Srpska. To je prenio Hayat, na to je odgovorio Ognjen Tadić, predsjednik kluba poslanika. Da ne govorim da je bilo veliki prijetnji i tako dalje. Mislim da je to suvišno govori, znate. I da smo mi prozvani da ukidamo Republiku Srpsku. Znači, mi imamo veliki materijal. To je rezolucija Saveta Evrope. Mislim da je to 11, ali nemojte ovo. I postoji video snimak. Ono što bi posebno te ovdje da istaknem, da naši poslanici dobili su rezoluciju da se stavili u ladice i da uopšte o tome nisu ni raspravljali tamo gdje je potrebno. Ja sam postavio to pitanje na krugu 99 intelektualaca jednom poslaniku. Pitao sam ga, šta ste vi preduzeli da se realizuje rezolucija na kojoj smo mi radili 5 godina? Verujte da je samo zaobišao, znači, da uopšte nije dao odgovor. Ja bih želio da ova rezolucija koja je donošena, da bude naša polazna tačka, znači za dalje ostvarivanje naših ciljeva. Ja bih zamolio prisutne da malo više, da malo manje pričamo preširoko, da naše aktivnosti usmerimo, znači, prema cilju, da ih posebno isprogramiramo. Jer, pazite, naši će se efekti meriti samo onoliko koliko mi budemo postigli. Verujte da je dijaspora jako zainteresovana s obnovom genocida, za ukidanje Republike Srpske. A vi znate da smo mi, onu presudu, vi znate, gospodine Rustem Pašiću, da smo mi to u stvari finansirali. I da od toga novca, znači, dijaspora, da ostalo još 1 bilion eura na kontu. To malo ko zna, ali još uvijek imaš 1 bilion eura, znači viško ostalo, što je dijaspora, znači, finansirala. Nisu u pitanju novci. U pitanju je to što ljudi koji nas predstavljaju, oni nemaju političke vole. Ja bih želio da kažem, vidite, Karić se sudi u Hagu, ali nego se projekat ovdje realizuje u centru Sarajeva. I to znate uz pomoć čiju? Naših Bošnjaka. Nedavno ja sam za malo bio uhapšen na sudu, kada sam ovo iznosio. Jer ovdje se Bošnjacima u centru Sarajeva otima imovina, a zato naši ništa ne rade da to spriječe. Naprotiv, oni su sudionici toga. Ja bih s ovim završio, ja bih molio da se usmeri aktivnost. Dijaspora je sigurno spremna da to pomogne. Profesor je ovdje. Dijaspora i tekako podržava ovo sve što radi profesor vezano za Sutorinu. I mi ćemo podržati. Mi tuđe nećemo, ali svoje ne damo. Ja vjerujem da ovdje postoji te vrste energije. Proučavajući našu historiju, sve naše probleme, ja sam na svoj način iščitao da su nas udarali uglavnom u 3 tačke.
Jedna je da su nam sakrivali istinu, a forsirali laž. Druga, da su nam ukidali, da su eliminisali našu elitu na razne načine, procesuirali ili kažnjavali, hapsili, ubijali, dakle, udarali su na našu elitu. I treća, uvijek su ukidali naše institucije. Ostajali smo bez institucija. Narod koji ne zna istinu, koji nema elite i koji nema institucija, može da laje na zvijezde, dakle da laje na zvijezde i da priča šuplju priču. Taj narod nema, mislim, tom narodu je presuđeno da barem narednih 50 godina srlja, luta onako po pustinji, bez cilja, bez platforme, bez ikakve ideje kvalitetne. Baš zato što su nas u to udarali. Ja vjerujem da nam je tu rješenje, dakle da poradimo na te 3 tačke. Da sve više govorimo istinu, javno, da okupljamo elitu na svaki mogući način, da tražimo da okupljamo našu elitu i da forsiramo naše institucije. Bošnjačka nacionalna fondacija stoji na raspolaganju da pokrene, da stane iza ovog projekta kojeg će predvoditi naši eksperti. Kako rekao, evo i lično sam spreman da obiđemo cijeli svijet, da tražimo potporu od svih mogućih ovih, da kažem, i ovu finansijsku podršku. Da znate, rad ovih institucija ne pomaže ni jedna državna organizacija, budžet, niti bilo koji iz arapskog, turskog ili bilo kojeg drugog svijeta. Ovo živi samo na energiji nas Bošnjaka. Zato smo i originalni, zato i ne prepričavamo ničiju priču, zato i sposobni smo da razmišljamo svojom glavom i pričamo sasvim slobodno o svim mogućim temama. Zato bi vas ja zamolio da, evo, kako je i predložio naš Fatmir, dakle, da danas usvojimo jedan, da kažem, blic plan ili dobar prijedlog koji će zadužiti poimenice nekoga da napravi nešto u nekom roku. A da onda svi mi, svako na svoj način, doprinesemo realizaciji toga. To je moj prijedlog.